Muslimanski džemat je jedna zajednica unutra islam koja ima za cilj da u širem svijetu da se stvara mir. Osnivač džemata Hazrat Mirza Ghulam Ahmad je tvrdio da on je očekivani običajni mesija za koga svi muslimani i kršćani čekaju da će doći u kasnim doba. I on rekao, Bog nije ga obavijestio preko objavo da on je taj. I tako on je osnivao ova zajednica u 1889. godine u Kadijan iz Indije. I od tada ta zajednica postoji. Inače to je unutra u islam. Sada se već se širila u širom svijetu i mi svugdje širimo poruka mira i da hoćemo da ljudi saznaju svog stvoritelja i da služi čovječanstvu. Isti Kur'an, isti islam, isto izvor, ali ima razlika dođe zbog objašnjenja za neke stvari, kako shvatimo ovo poruka islama. Naprimjer, ima neki ljudi koji čitaju Kur'an i radi nešto što je baš suprotno od učenja Kur'ana. I zato mi držimo islam od izvor i volimo, tu je spas za muslimana i za ostali svijet ako mi držimo taj učenje od Kur'ana. Tada je džemat osnivana, tada bio Indija, tada nije bio Pakistan, bio jedna država pod engleska vlada. I onda Hazrat Mirza Ghulam Ahmad je njegova slika. Poslije njegovo preseljenje u 1908. godine Hazrat Maulvi Nuruddin, njegova slika, on bio prvi halifa u džemat. Zato to je on već preskazao 1906. godine, napisao jedna knjiga poruka i rekao, Bog mene obavijestio da je tvoje preseljenje blizu i poslije mene će biti onda druga forma kao halifa. I od tada postoji hilafat i sada je peti halifa na čelu džemata i halifa bude izabran za cijeli život. I sada imamo Hazrat Mirza Masroor Ahmad, peti halifa koja je duhovni i spiritualni i administrativni naša vođa. Ahmadija zato što je počeo iz Kadijan, to se nalazi u Indiji, i u 1947. godine august Indija bila podijeljena među dva država, Pakistan i Indija. Zato što Pakistan pripada muslimanima i drugi halifa tada je bilo i oni su naši članovi, oni su glasali za Pakistan. 313 sledbenika on ostavio u Kadijan zbog ovo sveti mjesta da oni čuvaju i on preselio u Pakistan. I tamo je onda napravio džemat, kupio od država neka parcela zemlja i to je bio gola zemlja i tamo su napravili jedan grad koji se zove Rabua. Inače, drugi muslimani koji su kada došli u Pakistan, oni su uzeli imanije od ovih Hindusa koje su napustili i otišli u Indiju. Ali on rekao, mi nećemo uzeti ništa, mi ćemo napraviti svoj. I tako to napravio grad. I do 1984. godine sjedište bila za halifa je taj grad Rabua. Ali u Pakistan prije toga su napravili dosta neki zakon protiv nas, glasali su Ahmadi kao nemuslimanima, ali od 1984. godine, tada bio diktator Ziaul Haq, on napravio zakon, potpuno nama su bili zabranjeni da učimo azan ili da zovemo sebe musliman ili da ponašamo kao musliman. Onda halifa nije mogao da tamo više radi svoje funkcije, onda on iseli u London. Zato to je bio sred svijeta i bolje mjesta za širenje poruke. A od tada sjedište je sada tu u Engleskoj i sada je peti halifa isto je tu. I dok postoji ovi zakoni, halifa ne može da se vrati.